Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Namhla ke isihlanu kuyo inyanga yeNgongoni kuwonyaka wama-2021. Isonto ke lesibili lekota abathandekayo sivela kini ke silethela inkonzo lesesontweni iCathedral yase All Saints leseBhabhane eveni laseSwatini kuyo idayosisi iSwaziland Diocese. Siyabonga uNkulunkulu ke bathandekayo lesinikele ithuba lokuthi besingahlanganyela ndawonye siyomkhonza simdumise yena kulolu suku. Ifundo tethu ke bathandekayo kulolu suku ditholakala ekhasini lesiphohlomo kuyo incwadi yezinkonzo lensha, bese le ncwadi yezinkonzo lenzala eminyaka lesiphuma kiwo ditholakala ekhasini lema-73. Bese ke incwadi yethu yenkonzo ifundo nemithandazo kutholakala ekhasini le-150, page 150, bese ngale page 8 na page 73. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba lokuthi besingahlanganyela ndawonye kulena inkonzo yesidlo senkosi le kakhulu itawube inkonzo leshiwoko lengahlatshelwa. Ifundo time ngalolu hlobo ke bathandekayo. Isifundo sekuqala siphuma encwadini yaMalakiya sahluko sesithathu sicala evesini lekuqala siyogcina evesini le-14. Bese likubo namhla sisebenzisa ingoma yaZekhariya letholakala evangelini yokulandzisa kwaNtu uMkhalo Ongcwele sahluko sekuqala sicala esahlukaneni sema-68 siyogcina esahlukaneni sema-75. Bese isifundo sesibili sitholakala kuyo incwadi lebhalelwe ebandla labaseFilipi sahluko sekuqala siqala ngekufundza esahlukaneni sesithathu siyawugcina esahlukaneni se-11. Bese ke livangeli lelibekelwe namuhla livangeli ngekulandzisa abantu uMkhalo Ongcwele sahluko sesithathu bazalwane siqala kufundza esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni sesithupha. Ingoma ke bathandekayo lebekiwe yabekelwa namuhla ingoma yesibili lethi liJerusalema umuti wekuthula ekhasini le-342. iJerusalema umuti wekuthula. Jesu ke bazalwane wathi wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ke ngumyalo wekuqala nalomkhulu. Nawesibili ufanana nawo ukuthi ke wona ubothanda makhelwane wakho njengoba utithanda wena. Kule myalo lemibili ukuthi Jesu ubambelele yonke imithetho nemaprofeti. Nangabe ke sithi isono siyadiyeka bathandekayo lisho njalo eBhayibhelini. Kodwa nasivuma lithi siyadiyeka neqiniso alikho kithi. Kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utawusithethelela tono tethu abuye futhi asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho ke bathandekayo nebethemba amandla kaJesu Kristu asivume intono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantu. Oh sisi awugele Kristu se somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangakwendi bekufanele sikwente ngenxa yenkodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sende sikukhonde ngegama lokusha kodeli igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kuto asiqinise kungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu wanamuhla kanye bazalwane
uNkulunkulu wemusa longenamkhawulo wesikhathi usigcwalisa ngekulangathelela kunethokodo sele silungele umlayezo losilungiselela indlela kude kuthi nebuchotho benhliziyo nenjabulo lendwele silangathelele umbuso wendodzana yakho Jesu Kristu lokuphila akuse kanye nawe namoya lwendwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sitawulungiselela abathandekayo ukuthi sithole inshumayelo yethu yanamuhla. Amen. Asithandaze Baba wethu lwengcwele uNkulunkulu somandla namhla ekuseni simakathe siyabonga siyakudumisa siyakuphakamisa siyakubabata wena lo nkulunkulu lonemandla lo nkulunkulu lonemusa lo nkulunkulu lonesihawu namhla Baba wethu longcwele sisondzela kuleli pulpit lakho siletha Baba wethu lomuhle tindzaba letinhle losinike tona ngaye indodzana yakho Jesu Kristu lememetelako ukuthi iyabuya masinyana sisatilungiselela ke Baba wethu longcwele asithole kuhlakanipha lokuvela kuwe sithole emandla lavela kuwe Jehova wethu ekuthi Nkosi letindzaba zokubuya kwaKristu tingasuke etinhlitiyweni tethu tingasuki nasemlonyeni wethu kodwa sihlale njalo Baba sikhumbula ukuthi sibitelwe ukuthi simemukele Kristu etimpilweni tethu. Ngakho ke Baba wethu longcwele siyakhuleka ukuthi wende simakathe emavi emlomo wami nako kuzidla kwato tinhlitiyo tethu Jehova kwemukeleke kuwe dwala lethu laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu sikukhuleka ke Baba egameni leyise nendodzana namoya oyingcwele. Amen. Lebandla lingahlala phasi bathandekayo sibize sikuvusele egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane losinikela lithuba lokuthi sihlanganyele ndzawonye namhlanje kulisonto lesibili lekuta tisihlanu enyangeni yengongoni. Siyambonga uNkulunkulu losinika lithuba bathandekayo ukuthi sikhumbuteke ngaletinto leti sakheke ngaletinto leti silungiswe ngaletinto leti. Tifundo tethu lebathandekayo namuhla time ngalolu hlobo sifundo sekuqala siphuma encwadzini yaMalakiya sahluko sesithathu bese lihubo lanamuhla esifundeni selikubo sithole isifundo lesiphuma evangelini ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sekuqala saseke siyendlula sifundo sesibili sisithola encwadzini leyakilo libandla labaseFilipi sahluko sekuqala sagcina ke bathandekayo ngalolu vangeli lelilandelayo inkosi yethu Jesu Kristu lelilandziswa kuLuka longcwele sahluko sesithathu sathola ke futhi nengoma yethu bazalwane Jerusalema lidolobha lekuthula. Siyabonga uNkulunkulu losinike bazalwane nalelithuba lekuthi besingakhuluma kanye umlayezo wanamuhla sihloko sawo sithi bahambisi bemlayezo wekubuya kwaKristu bahambisi bemlayezo wekubuya kwaKristu. Siyaqhubeka kabathandekayo naso sikhathi sekuta ngesingisi lesisibita ngaAdvent lesi engamasonto lamane alesisikhathi kunetihloko letahlukahlukene lesibhekana nato lesibukana nato ngako lolivi laNkulunkulu lesiniketwe lona tonke ke bathandekayo tentelwe kokuthi tisikhumbute tiphindze futhi tisende sibone kumqoka bekokuthi uyabuya Jesu Kristu nesikhathi sekuta sikhathi lesimqoka ebandleni lesitshelwa ke bathandekayo njoba nje sikhumbula ukuthi evikini leliphelile sibitiwe bazalwane ukuthi sibone kwethembeka kwaJesu Kristu inkosi sibone bazalwane ukuthi nangabe yena asethembisile ngokuthi utawubuya lokho lakwethembisile angeke aze akukhohlwe angeke futhi aze angakwedi. Sinesiphithi ke bazalwane siphinde sibe nekukholwa ukuthi Jesu Kristu utawubuya njengoba asethembisile njengoba simbonile atigcina tethembiso takhe etikhatsini letendlulile. Leya namhla bazalwane indzaba igcile kakhulu ekuthenini sikhunjutwe ngokuthi sinemsebenzi futhi kufanele sibe nentshisekelo yekuba abantu labamemetela indzaba yokubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuthi bazalwane asikalithi nje kuphela kubuya kwakhe kodwa sibitelwe ukuthi sitshele umhlaba
kokuthi ukhumbule kokuthi Jesu Kristu lo inkosi yamakhosi uyabuya nekokuthi ngumsebenzi wethu lesingeke size sikhone bazalwane kudzebesela nekungawunaki kodwa kufanele ukuthi siwente nomsebenzi wekumemetela kubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu noma ngabe isikhathi siyavuma noma ngabe asivumi noma ngabe ngiso isikhathi sekuta noma akusiso noma ngabe kunini simbitiwe samiselwa kokuthi siwukhumbule umhlaba sithi khumbude nanathi ukuthi Jesu Kristu uyabuya tewulandza libandla lakhe. Nasibuka ke bathandzekayo isifundo sekuqala encwadzini yaMalakiya siva kumenyelelwa indzaba yokuthi inkosi yethu Jesu Kristu itawukwandlulelwa notawuhamba embili abuya kuNkulunkulu lawufika amemete indzaba yakhe lo Mesaya ukuthi bantu abalungise balungiselele lo Mesaya lotako njobe nathi nawe sipitiwe bathandzekayo ukuthi silungise yena lo athunywa qala ukuthi amemetele ingefiki inkosi. Sibonile ke bazalwane sesifundza kuletinye tincwadzi lalapho avela khona Johane umbhaphatisi asahamba emhlabeni amemetela kubantu ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu sowusonzele. Siyadzinga ke bazalwane kokuthi simemetele lendzaba yokuthi nembala Jesu Kristu uyabuya. Siphinde futhi sibe ngilaba imemetela ukuthi ayenteke ngoba uNkulunkulu wethembisile ngokuthi utawuyenda. Siyathi ke bazalwane ngokuthi wonke umuntu makukholwa Kristu nebantu bonke badzinga ukukhunjulwa ukuthi uyabuya Kristu kude kokuthi sitewuguqula kuphila nemhamba kwethu bathandekayo. Ngoba lokubuya kwaKristu lokhu kutawumthokozisa uNkulunkulu njoba kokuta kwakhe emhlabeni wekuqala kwamthokozisa uNkulunkulu ngoba wakhona uNkulunkulu ukuthi ngalokuta kwaKristu agcine akhona kuyifeza umsebenzi wekuphila kwaKristu emhlabeni wonke umsebenzi wokuthi abantu bonke baphiwe insinziso. Sisaqhubeka ke bazalwane siyakhunjulwa kokuthi nathi sifanele kokuthi simemetele emhlabeni kokuthi Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu sendele tipo letinhle nokuthi Jesu Kristu uyafuna ukuthi umhlaba wonke uphendukele kuye uphindze ukulindzele ukubuya kwakhe njengoba nje atawubusa abe inkosi atawubusa abe ngumehluleli. Siyadzinga bathandzekayo ukuthi sitilungiselele ngalawo maqiniso lawo nangalowo bukhosi lobutako kokuthi Nkosi wena wethembekile futhi ulungile njalo etikhatsini tonke. Sibona ke bazalwane namuhla lihubo labe kufanele benelihubo khona sitholakele umbhalo encwadzini yaZekhariya encwadzini ya Luka lalapho Zekhariya amemetela khona ahlabela ingoma lemnanzi lemangalisako amemetela timanga temsebenzi kaNkulunkulu ngoba abona lokho lokwentekile empilweni yakhe. Zekhariya bazalwane bana Elizabeth umkakhe besebakhulile bangabatholi bantwana kwathi nabatshela ukuthi batawuthola umfana kwaba ngathi baphupha bathi hawu nidlalile ngathi niyasihlolela nini. Kwasi nakunjalo kwavaleka umlomo waZekhariya wangazange waphindze wakhona ukukhuluma. Kodwa kunasi isifundo namuhla sitshela ukuthi bathi nabamletha umfana ngelilanga lesiphohloko kokuthi atowendiwa emasiko njengemasiko lakhona emaHebheru kokuthi bathi nababuta kwakhe sisitawuthi ngibani umfana wathi yena Dawuthi Johane. Ngoba bathe Johane kanjani ngoba kude Johane ekhaya kini thina sinangiZekhariya yini singamethi ngaye wathi nguJohane. Kwase kuyahanjwa kuyiwa kuZekhariya kuthiwa yebabe nangiba kwesigilela tika la kuthi umfana sibethe Johane sibathi thina Johane ekhaya kwamemeta wathi Zekhariya kwanikina ngenhloko Zekhariya athi kunjalo akube njalo vele kuJohane. Sitshela ukuthi wenela kwenta lokho bathandzekayo kwase kuyabuya ukukhuluma kwakhe lebese sekumlahlekela. Njobe nathi silibandla abazalwane ngekungatendi intindlo taNkulunkulu kuyasilahlekela ukukhuluma kwethu. Sigcina nathi sesitihulu sesitimungulu sesingasakhona ukukhuluma tindzaba taNkulunkulu sesingasakhona ukukhuluma emaqiniso aNkulunkulu ngenxa yokuthi mhlambe sifuna ukukitata labanye bantu noma sesaba ukuthi labanye bantu batawusibuka kabi batawuva kwangathi sesimelene nabo kanti cha sikhuluma emaqiniso elivi laNkulunkulu.
Sifuna ukuthi silibandla singathuli lapho sithi khona into tingahambi khona ngoba bazalwane kufanele ukuthi sikhulume simemeke sisho nakungahambi kahle ngekwetemthetho ukuthi cha live la uNkulunkulu alivumi lokhu nakungahambi kahle sibatshele abantu ukuthi sono akasifuni uNkulunkulu empilweni yethu sikwazi ukuthi lokubi akakufuni uNkulunkulu emkhathini webantu simemetele bathandzekayo ngenxa yokuthi asifuni ukuthi bese sibabo Zekaraya labatangeke bakwethembeka kwaNkulunkulu sigcine sithi thola sesingenawo emafi sekathethwe ngenxa yokuthi asikhoni kuwasebenzisa kodwa kufanele ukuthi silingise Zekaraya bazalwane simemetele ubukhulu baNkulunkulu simemetele amandla kaNkulunkulu sitshele live nemhlaba ukuthi uNkulunkulu usendele ini lokuhle nalokukhulu lokwentekile empilweni yethu bese sesiyaqhubeka sesiyamemetela ukuthi lo uNkulunkulu losendela lokuhle bathandekayo uyabuya masinyane ude ulilanza libandla lakhe kufanele ukuthi lihlale lilungele ngoba bathandekayo ngeke size kulunge ukuthi inzaba yokubuya kwaKristu sithule nayo kanti siyayibona ukuthi iliqiniso siyayibona futhi ukuthi ingemandla siyayibona futhi ukuthi itawugudula timo empilweni yabantu labaningi sebabona ukuthi bafanele kumlalela Kristu bahambe endleleni yakhe nasemaqinisweni akhe siyadinga bazalwane kumemetela emhlabeni ukuthi dono tiyathethelelwa ngaJesu bantu baguqulwe babe tidalwa letisha baphiwe ukuphila lokusha bahlale kunaphakathe lalapho bayobusa naye khona incwadi bazalwane sefundo sesibili lapho Paul abhalela khona libandla laseFilipi siyamuva yathokota yajabula Paul abazalwane ukuthi bandla laseFilipi ngiyajabula ngani ngoba niyayimemetela nayinzaba yokubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu ayikalahleki kini anikabuki bunanzi nebumenemenge bebaseFilipi kodwa niqhubekile nema enzabeni yokuthi uyabuya Jesu Kristu utewulatha libandla lakhe uthi le Paula lo uNkulunkulu lo waqala umsebenzi lomuhle kulelo bandla laseFilipi unemandla futhi ekugijimisa awuphethe awufeze lo msebenzi njengoba nakuwe nakimi awuqalile ngoNkulunkulu umsebenzi ukuthi simemetele ukuthi uyabuya Kristu utawufesa nokuthi abonakale asavela emafini ngabe siyayimemetela yini lenzaba bathathekayo siyatshela ukuthi asingathi ke sesimemetele lenzaba bese sitikhaza sesisele uyasho Paul kuleli bandla ukuthi alitholakale lingcwele litholakale lingenasici njengoba limemetela lenzaba yokubuya kwakhe Jesu Kristu kude ukuthi bangatawuthi sebalanze abantu abaningi bababuyisa Kristu bese bona sebatholakala balahlekile bawungena ekubhujisweni kwaphakathi naphakathi ngoba bazalwane kuye akwahlulelwa uyeka Jesu Kristu utewehlulela umhlaba asingakitholi ke thina bazalwane sesithi sihambe naye bese sesiyayilahla sesiyayidibha ekugcineni kodwa asiqhubeke sihlale kuye Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu siqhubeka ke bazalwane sitholele ivangeli kulandzisa kwaLuka longcwele lapho sesimuva khona Johane asayimemetela inzaba yenkosi ukuthi bantu abaphenduke entoneni tabo bente lokuhle nalokulungile ebukhoneni baNkulunkulu lokhu bazalwane lesikuva sikubona kwethu kwaJohane kusikhumbuzo kithi kuthi nathi sibidele ukuthi simemetele letindzaba taNkulunkulu funa sathi bazalwane ukuthi live lisengamlungeli Kristu ngakho kufanele sithine siwende umsebenzi bazalwane ngokulikhumbuza nekuligcugcutela live ukuthi hey uyabuya Kristu nakabuya ubuya sewuhlile umhlaba musani kutholakala libantu labatawungena ekubhujisweni kwaphakathe kodwa tholakalani libantu labatawuthola ukuphila kwaphakathe lasilethela kona Kristu sibidiwe bazalwane ukuthi ngemthandvo sibatshele abantu ukuthi Jesu Kristu uyasinzisa Jesu Kristu ukhona utelete ulapha nekuphilisa nekuphakamisa abantu bakhe kuze ukuthi bathole ukuphila kwaphakade umbuto uthi ngabe kulesi sikhathi kungakanani lesikwendako kummemetela ukuthi uyabuya Kristu kungakanani lesikwendako empilweni yethu
ngoba phela kukholwa kwethu bazalwane kufuna kubonakalise ngetento kungakanani lokubonakala kolesikwentabo lokukhombisako ukuthi uyabuya Kristu uyabuya bazalwane. Asilungiseni indlela yenkosi njengoba naJohane wayilungisa indlela yenkosi, nathi asilungiseni indlela yenkosi ukuthi uyabuya Kristu. Ngeke ke bazalwane silungise labanye sibalungiselele ukuthi Kristu uyabuya bese thina asisalungisi. Kufanele sibuke ebudlelwane bethu lesinabo naNkulunkulu ukuthi buyaphila yini, sisekhona sikhathi bazalwane njengoba lisho iBhayibheli, sisekhona sikhathi sekuthi lokhu kugwegwile kuqondziswe tintsaba nemagquma kubuyiswe phasi tigodi tigcwaliswe kuthi kwakhiwe indlela lelungile lengiyona ihighway yenkosi lekufaneleke ukuthi sihambe ngayo, semukele insinziso yaNkulunkulu, semukele insinziso uNkulunkulu lasibekele yona. Sibitiwe kabazalwane ukuthi simemetele ukubuya kwayo inkosi, simemetele kuta kwakhe Jesu Kristu, ngoba njengoba sibuka abazalwane sibonakala nangala timpawu tiyakhombisa ukuthi umhelo sowuqalile. Ngakho ke sisalungisela abazalwane kubuya kwaKristu, asimemeteleni ukuthi Kristu uyabuya. Siphinde nathi sitilungise ukuthi sibe nginabalungele ukubuya kwakhe Jesu Kristu. Asibe ngabahamba empili bathathekayo ekumemeteleni letindzaba, asiwulungise umhlaba ukuthi ulungele kumemukela umsindisi wethu, asabuya asayinkosi, asabuya asalijaji, balungele ukuthi bayophila ngaphansi kwakhe. Ngoba bazalwane sibitiwe ukuthi sibe bamemeteli betindzaba tekubuya kwaKristu. Sibitiwe, asingakhohlwa, asimemeteleni ukuthi uyabuya Kristu, siphileni futhi njengabantu labashitiko ukuthi uyabuya Kristu. Konke lokhu bazalwane kukhuluma egameni lenkosi uNkulunkulu iyise nendodana namayelo ingcwele. Amen. Siyayibonga bazalwane, ishumayelo yethu yanamuhla siyaqhubeka ke bathandekayo nayo imithandazo lebekelwe namuhla lisonto lesibili lebuda. Imithandazo yethu sitawuqhubeka ke bazalwane sithandaze, sitawuvuma lalapho kufanele sisivume khona. Asithandaze. OSiNkulunkulu wethu wambetha Israyeli ukuthi abe wakho, wamkhipha naseGibhithe, wayifisa insinziso yabo noma bona bengakulaleli wena. Njengoba nathi kusipitile ukuthi sibe bantu bakho, vula tinhliziyo tethu ukuthi tikulalele, tiphindze titithobe kulo livi lakho. Moses Makatsi wathumela Johane umbhaphatisi ukuthi alungise indlela yemsindisi Jesu njengoba kwakuprofethiwe ngu-Isaya. Khumbula lapho bafundisi netingceku takho nelibandla lobaphethe ukuthi bamemetele livangeli lakho namuhla bahole lobaphethe ukuthi bamemetele livangeli lakho namuhla bahole nelibandla lakho. Baphe Nkosi kakhulu ukuhlakanipha nesibinzi, basathodzisa bavumisa tono tebantu bakho ngelivi lakho, kuthi labangcwele bakulungele njalo ukubuya kwaKristu ngethuba. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Baba losezulwini, hlanganisa abantu bakho ndzawonye kuKristu, pende labahlanganyela emseni wakho. Ngisankololwa labo labahlanganisele kuba libandla ukuthi batawuba neluthando nolucicima njalo ngelwati nekwembuleko. Sihole ukuthi semukele lokulungile, lokuhlandekile nalokungenasici, sisalindzele lusuku lwaKristu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi yemusa, usabita uhlanganisa bonke ungena emndenini wakho, usisa yonke imindeni yelibandla, usisa emadvodza nebafati, obaba nabomake, basaqhubeka nemisebenti wekwakha imishado yabo, bakhulise bantwana. Yena luthando lwabo lwanze kakhulu, babe nelwati nekwembulelwa, bagcwalise emakhaya abo ngekulunga lokubuya kuKristu Jesu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi yamabandla, Johane longcwele umbhaphatisi weluleka emasotsha laphendukako ukuthi ente umsebenzi wawo webusotsha ngekwelivi lakho. Khumbula labo labasebenza emikuthweni lehlomile, ubafundzise kuhlonipha abantu nekuhlonipha impilo yonke.
bavikele etingotini nasekwenteni lokubi, ubaphe uhlakanipha nesibindi, bakhuthaze ukuthi imisebenzi yabo bayelele kuhlonipheke. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi siphakathi umenduleli wakho walungiselana kunguye longetulu kwabo bonke Jesu Kristu indlela. Ngenxa yemisebenzi yaKristu sibeka kuwe labo abadzinga kwelashwa kudududwa nekwephula. Yebane musa wabo basinzise nekwenthando yakho, ubaphe amandla ekukholwa kude baqinisekiseke nekwethembeka kwakho. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi longcwele ngeliphimbo lesisebenzi sakho lungiselela bonke abantu ukuthi babone insinziso yakho. Lungisa lezinhliziyo zabo bonke labaguca embikweni lathi lakho namuhla ukuthi bemukele ngalokufanele umtimba negati ya Jesu Kristu kude kuthethelelwe intono tabo. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nokuphuma kwemusa nekulunga ulethe inkokoto nekuhlonipheka ebantwini bakho wena longcwele waka-Israyeli. Khumbula sethembiso sakudzala, condzisa tindlela leticondzile letita kuwe, ulungise letindlela letimagiligongo kute sibuyise sihawu sakho, sibuyise sihawu sabo bonke bantu. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi lengcwele wamemetela kuthi emalanga ayeda lapho uyawuphelelisa khona insinziso yethu nembala. Ngesikhathi sakho lesingiso wenda kuthi indvodzana yakho ligala lelilungile lihlumele kaDavide ngemusa wakho sigcine sihlanganisiwe kuKristu, simanga sithe sithele tithelo kude kube lusuku lokubuya kwakho ngeludumo. Ngoba uphila akuse nawe namali engcwele ninguNkulunkulu munye ngiyalonga phakathe. Amen. Siyakhuleka bazalwane, sikhuleka kanye sithi babe phakathi kwemandla sinikela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu, kube sibe ngumhlatshelo ophilayo. Sithumele kuwe amandla moya wakho longcwele, sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Welo sithandzako wasigeza entonweni tethu ngengati yakhe, wasela abapristi kuNkulunkulu uyise, akube kuye ludumo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Bese sithula kwaNkulunkulu nokwengcacondza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu, simathi simthande uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namali engcwele asibe kithi njalo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kwebazalwane ngayo inkonzo yethu lesesifike emaphethelweni ayo. Sibonge bukhona benu nekulalela kwenu. Sitawucela nje bazalwane ukuthi njengoba sikhona simo sesingathi siyangemcina, vele sitawuqhubeka tiphindze tiphakame ntona leto tinkonzo lesifita kungcondo omsheni. Siyacela nje bazalwane ukuthi nibaniyete nalabanye bazalwane batibone letinkonzo, nichafate nje la kufanele nichafate khona kude kokuthi labanye batoyibona, nalalapho kufanele nithanze khona nithanze bazalwane, batokhona bazalwane bese bayalandzelela nabo sebayatithola letinkonzo. Umuntu angahlali nje athi nasekhaya bese babhede nalokumvusedelelako. Asibe bantu bazalwane abakhumbulayo ukuthi uyabuya Kristu, sibidiwe ukuthi sihlale kuye singesuki kuye. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu wangathi abanani nichubeke naleli liviki niphathe kahle, niphephe bathathekayo ikakhulu lokugula kwamahazane lokungathi kubuya ngemandla. Asihlaleni sicinile uNkulunkulu bazalwane, siyawuphumelela siyawuphila konke kuyahamba kahle egameni likaJesu Kristu. Amen.
Abani-ke bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu niyosebenzela inkosi egameni la Kristu. Amen. Lifikile lihle bazalwane ngenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.